Mere Professor Achonacho, the Ogbuleta of Urhobo land, Mere studio nonena. Urhobo mewa niere, nera wa Urhobo, eye mere rute, Ojevwe. Oru genana, UP Urhobo, kwa mileke ruwerupa. Wanyeni UP Urhobo, oye kara, Urhobo ejobiwo ruru. Alo flaju dumi akpine rigbe chasa aswinera, ya chasa ri yushure mo wa etwegba. Me Achonacho Urhobo misi agwario egura. Angman nang makawa angman. Ovwa kporo igbaria. Ovoro igbeke. I am Professor Achonacho, the Ogbuleta of Urhobo land. I am not a trivial entertainer, frolicking in aimless inanities of the popular gallery. I will therefore not descend into the putrid pool of the uninformed and will remain resistant to the captive corral of ignorance. This conforms with the universal aphorism which says that we must search for a relevant mechanism for managing pluralism. I am going to take a mental excursion into the historical formation and development of Urhobo Progress Union. Achonacho Muriyo, Misiagwario, Ojevwe, 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 Urhobo Ojevwe, Ojevwe, Ojevwe. Ojevwe, 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 Urhobo Ojevwe, Ojevwe. EUP Ojevwe now. EUP Ojevwe now. Ojevwe, Ojevwe, Ojevwe. Ojevwe, Ojevwe, Urhobo, Urhobo, Imamalika, Ako Unija, Isako Klabo, Ini Urhobo, Agwari Geno, Agwari Genem Hell, Ini Urhobo, Aganene, Iyula Urhobo, Ini Urhobo. Afuye kabo, na beburiko, ini Urhobo. Ada Club 41, Eje Pevi Club 40, Eteji Club 30. Opa nobo meo, ini Urhobo. Agame yobio meo, ini Urhobo. Ada nene. Mudia Urhobo, ini Urhobo. Elura tuko, my Burisa Pele, ini Urhobo. Awaka, one wenene. Ukoko Egona, ini Urhobo. Ediri Klabo, ini Urhobo. Amama Klabo, my Buri Wario, ini Urhobo. Eja Koyo, my Buri Bini, ini Urhobo. Awaka, Mandele, Achamremo, Eyene Magriene, Mayokere, Ewu Nebakabo, ini Urhobo. PTD, Petroleum Tanker Driver, Every Wario, ini Urhobo. Awaka, Club 21, Abraka Club 21, ini Urhobo. Ame yarake, egbe koria Ojevwe, 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 Urhobo Ojevwe, 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 Urhobo Ojevwe, Ojevwe, UP Ojevwe now, Ojevwe, Ojevwe. EUP Ojevwe now, Ojevwe, Ojevwe, Ojevwe.
agwayo adenene Urhobo wanwe mebe Achonacho rakpa marile emera me bebe no uvo kakabono emera me acho tokpakoromo alude na mera rena Urhobo ya balo iyupi Urhobo ogwoko Atoya uperi 1931 Ukuyo ile Chief Mukolombowo Kayi President General lesoswa Ade Mukolombowo Wakobi Wolowya Ukuyo ile Honorable J.T. Mariere Kayi Rai Osiabilo de lesoswa Late Chief Mukolombowo Late Chief Abaho Kayi Swesureto Agwaka Ukuyowi ile Chief Okpodo Kairesu Abahawo nonwa Iyupi Urhobo Aye karalo Urhobejo Okpodo resunu Odereti ile Chief T.E.A. Salube Akabalode Ana ide kula ane takwateri minyo Orewo kobolo nure Adiana Koreti Chief Dr. Esiri Koira Yori UP Urhobo Ereruo Tasa Ukuyowi Chief Dr. James Ogboko Edewo The Oloku of Eku Obaisi of Urhobo land Kayarari Batini Isesunako Agwaka Ogarevwe Tweke Kwipupu Yekere Ereruo Tamadiala Ye Urhobeje Netayo Dia Enwene Mukorare Diako Asarakievana Chief General Ejo Kaiswe Sunareto Wagwani Toma Urhobo Evelole Nugevrite Janeko Kadiako Biko Boirule An adventure of the goat to the den of the lion. Such a goat will not be alive to tell the story of what transpired. Ewori yupi yuomunu Omakoni liko Urhobo kaine romo Ana pagbe Urhobo Ani kori mupa Urhobo Ani kai yami tuitayo Egbon ya ogenuku Kenyere piluo Asara eronne romo Keti ya edata Ani zono kem in thy purposes In thy unions in thy dome Ano kolota ne mupa Urhobo Ano fomila solo kayo guviyo Urhobo toyo dia Era bwebu Ripo pamani Urhobo Achonacho kabunu tayo Urhobo da asa Ore bie ma Urhobo keloma Oyo boke wa eburiwo Ode we vlenetino etimi we shefia esi ro babo oboju gbero bare Urhobo wa ware toma Obotuno ko la donure Jeke tunwe mi o Wa turi mi agware yan Urhobo eje Wejo yana bo ware Alorwe selu yana Ijobi na vosa The man who wants to purchase affection through benevolent actions is always to be disillusioned by the experience of human ingratitude. Ikwoge nukukweta ni phonogrammi that communicate. Urhobo anokoko gbe nyokwo. Agbetevu kiwirigrere. Ikwoge nuku ni no furious in that furo. Etokwele. Je eworwe tiana. Ema Urhobo bada ba itoma. Eroma vuoko. Adiaro ko de na wa na mi vuono ko ke shefi oto. Asana mero ma shefia. Ame jolu Urhobo no orewere fakoye wiyo. Ikwoge nuku ni for die wrong. Ani rume mubuno. Koma veke rona wa Urhobo. Wa Urhobo wa ware toma. Ivigre pepo. Neka ya obaru iru ino no. Alore tetiana. Akpine ribe phase 2. Awari obolowa. Rawo ke na akpine evuri shosho. Owi arobolo rusi neri shoshi koyo jeba. Agwaka. Achonacho ke movie yo. Me ya barwa. Misi agwayo evura. Jesus died for us. Jesus died for us. And he rose from the dead. Jesus died for us. And he rose from the dead. Jesus died for us.
Jesus died for us, and he rose from the dead. Jesus died for us, and he rose from the dead. Akpineri gbẹjọ munebia, ko peri sokoro kidi akẹrẹ kan náà nìdí yóò tọrí dead and rose. Òpónà kan fẹ́rẹ́ ní ogúrú òde venusi. Ọ̀wọ̀ fún òbòrò rírì ugbe, akpineri gbẹdẹ́kẹ munebia rẹ, ekú akwari gbẹdá pàrọ̀ bàrà, ọ̀dà kàròyè wẹ́ fárígbè úlíọ̀kẹ́, ọ̀dà kẹrò ní ṣọ́ṣẹ́ ẹ̀rà, ururi gbẹkọ̀ yòówó munebia, akpinekọ munebia. Èòkòjúwò, èòkòjúwò. Jésù kú kàwárẹ̀ wọ́dé jìbìrẹ́nusi, èòkòjúwò. Kasi kú kàwárẹ̀ wọ́dé jìbìrẹ́nusi, èòkòjúwò. Ọmọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú kàwárẹ̀ wọ́dé jìbìrẹ́nusi, èòkòjúwò. Ujeyo, èòkòjúwò. Akpine, èòkòjúwò. Ọ̀rọ̀ sọ̀rẹ̀, èòkòjúwò. Ìfẹ́fù, èòkòjúwò. Ìmọ̀rọ̀gẹ̀dẹ̀, èòkòjúwò. Ubiesha, èòkòjúwò. Ọ̀gbìngbèrè akọ, èòkòjúwò. Jésù kú kàwárẹ̀ wọ́dé jìbìrẹ́nusi, èòkòjúwò. Ọmọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú kàwárẹ̀ wọ́dé jìbìrẹ́nusi, èòkòjúwò. Ujeyo, èòkòjúwò. Akpine, èòkòjúwò. Ọ̀rọ̀ sọ̀rẹ̀, èòkòjúwò. Ìtòrí fẹ́fù, èòkòjúwò. Ìmọ̀rọ̀gẹ̀dẹ̀, èòkòjúwò. Ubiesha, èòkòjúwò. Ọ̀gbìngbèrè akọ, èòkòjúwò. Jesus died for us, Jesus died for us, and he rose from the dead. Jesus died for us, and he rose from the dead. If you're here, I'm not fefe, man, Achonacho. Liuven and I walk by me double chief Godwin Ememu, the Sena of Agbaro Kingdom, the managing director Rigom Services Limited, Olorogu of Agbara Kingdom. Mejere Yuven and our Karion Nure Rokobo Nure, late Mrs. Inyayi Ememu, ni Egemudia of Urhobo of Agbara, Achonacho Kwawe. Mejere Yuven and our Wakpemi Chief and Chief Mrs. Agbonifo JP, the Urhobo Governor of Ogo, the Managing Director, Joma Frozen Foods Limited, Achonacho Kwawe Major. Achonacho Kanya Baro, the Major Karukuyo Chief Humphrey Idisi, the Managing Director, Lone Star Nigeria Limited, Port Harcourt. Even we know then already, in Biagua, Achonacho, Ekasacho, Chief Happy Ekoji Koko, Bukuyo Londi Avoro, Chief Obike Ekoji Koko, Wako Biro Remo, Avari Totarugo, or Radio Ware Tamane, Avai, with the Urhobo orators. Realize for our own chagrin that while our counterparts abroad are swimming in an ocean of inexplicable opportunities and wealth, we are here languishing and wallowing in sheep penury. But rather than allow ourselves dribble to a state of near despair, we have resolved, ladies and gentlemen, to face the situation with malike fortitude and philosophic equanimity. Monsieur Aguayo, if you are the Irene and American Barrow, Ukuyo iri principal aye oni school go doctor imotora ide mumede go belo ma ani kibia ikeru the mechanic for wine aka mechanic take corner madam what is your problem my car the mechanic iri bonnet imoto go kerera ko to lakade laboratory moto the principal aye ni go moto kola dera no go mu work mechanic Makaneki, bako yoniru onwoto, obugasa roke biera na wiye moto, makaneki kwanyari ani moto, ofukodi mepisi karaye, barua wi makaneki problem, idiot, imbecile, a goon, a yahoo, nefarious idiot, will you get out of my sight? Hey, our boy you put your makaneki orevule, ofukodi mu makaneki, madam dear, isawu bekwede kiye yuso wono, o pebe won yo noni, I won mure bobiena. You want to meet your car, you are a radiator, an engine oil like you. You are a diable, a whistling, a spanner, a screwdriver. Monsieur Guario, a brother. As I care, Agbabu Colora, and we will Urhobo Baro. May you, Venana,
Wọ́pẹ̀rẹ̀ Double Chief Austin Itimi. Olùwọ̀kọ̀ the Managing Director of Isoko Plans and Associates. Achonacho for one. Mejeri Uvenana. Wọ́pẹ̀rẹ̀ Mr. Matthew Agomi, a chartered accountant of a class. NPA Port Harcourt. Ọ̀pákọ̀ mẹ́kẹsà àjọ̀wẹ̀ló Chief Evangelist Jambul Ojevwe. Ọ̀gẹ̀nẹ̀bí ọ̀kọ̀wọ́ igbodigbodi ọ̀rọ̀ ayẹyẹ nìyẹn. Chief Isaac Ewere alias Uno Oyibo. Achonacho pọ̀ wọ́n. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Puyomi. Chief Ọ̀chukwu Unuagba. The Onekirigo of Agbo. Kẹ̀kẹ̀kẹ̀. Waka. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Omi Agware Mogoke Efe Akpobi. The Indomitable Register PTI Efro Asawe Kobilwa. Chief Robert Inaba Oshobe Ọ̀gẹ̀nẹ̀bí ọ̀kọ̀wọ́. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Chief Matthias Denira, the Managing Director of IMAT Nigeria Limited. Elwene na Odova Boyoma. Hey, Waka. Chief OC Majoro, the Ego of Abraka, President African Society of Architects. After Wekobilwa, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness bestowed upon them. At the Ego, Achonacho Pangwe. Mr. Peter Ono Tugoma, Oni Abomewe Kobilwa. Yami, Anike Twekwa, Ama, Anoyo Agbevaraba. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Charles Daffy, the Managing Director, Chevan Nigeria Limited. Iwe we know and all day. Waka. Chief Mrs. Julie Ego, the only Ego of Ugwero. Asa Wekobilwa. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Chief Christopher Masheye of Eku, Robo Shaseron, Achonacho Ekoboyo. Chief Johnson Efebe. Hey, are you when we have you dear house? Obebula Braka. Mekpewo Milagwa Erenede, the Omini Roba of Abraka. Oni Abowe Kobilo. Afioto Gadia Kerwe Jafioto Zubu. Ọ̀gàdì ọyẹ́ ìrìnwó ọ̀bùrọ̀sẹ̀ wọn na mẹ́kúgbẹ́nu ó dé yìí ní ìpamẹ́. Ubi mẹ́rin ìwé ìkéré òsásá mi lóògùn gbẹnugbí tó rí ni ọ̀lọ́pọ̀nyàrin kọ́bẹ́ lọ́rì èmu má got to know his limitation. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Puyomi Double Chief Efe Akọ̀fúlẹ̀. Ọ̀yà jẹ̀nẹ́rú ríọ́ Achonacho pọ̀ wọ́n. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Barrister UK Mariere. Ọ̀yà tẹ̀kwẹ́nẹ̀ rúrúbọ̀. Dr. D.D. Mowo, son of the Inner Temple, Asawe Kobilwa. The Baragalo community, we can say so that we should be a chevrolet. Mekpewu mu ye Baragale jo. Puyomi Romiragwa Joseph Eyake. And the Mekpewu wala wa Kobilwa. If you wrote all ye down ya nokyo. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Maxwell Urhobo. He's a multi-dimensional business executive. Ìwọ̀lì yọ̀ọ̀la, Waka. Puyomi Romiragwa Joseph Eyake. Mekpewu Miragwa nana, Wukechala Ewokoyo. Ijiwo Bloyo. Miragwa Mr. and Mrs. Okolobe, James Okolobe. Mekpewu Wenowe Kobilwa. Mejeri Uvenana Wọ́pẹ̀rẹ̀ Puyomi Mr. and Mrs. Monday Onomroba. Wa Kobilo yasio. Waka. Chief Sylvester Koko. Wa Kobilo. Ade Memi Olota Tony, Park Hotels Limited. Efru Mepanwe. Mejeri Chief Ododago. Iwe we know Nenorodo. Ade Julius Afe. Akanya Balu Iwe Lunana. Asa hoteli na eke kwa bibiyo. Ira ya balo. Mẹ́ra Achonacho pẹ̀lú lóbejọ́. Èjì pẹ̀lú ayé mọ́. Mrs. Ruth Ayevọ́gọ̀ Kejera. Achonacho Urhobo Siagwario Ewúrọ̀.
èyí yìí wẹ̀ nana wọ́n pẹ̀lú Isaac Odibo ayọ́ni àbúrò mẹ́ lẹ́yìn pẹ̀lú Chief Mrs. Agodo ayísù yìí la rúlò bẹ́ẹ̀jẹ̀ lẹ́gàlà de jọ́pá rẹ̀ Chief Awala Inọ́nẹ̀ lápẹ̀rẹ̀ jìnnìà òkè lẹ́kọ́ bí wọ́n Urhobo wọ́wọ́ ẹ̀fẹ̀rẹ̀ yálà pẹ̀lú kúnyọ̀mí Chief Mrs. Délé Olùwàgbà oní àná wẹ̀kọ́ bí wọ́n mi sí àgbáyé òwúrọ̀ rẹ̀.